Hadien ke jingpang khlam ki sniang belatip kum ka African Swine Flu, mynta pat saka jingpang ki Masi belatip kum ka Lumpy Skin Disease, kala Syllad hajan baroh की डिस्ट्रिक्ट का रि-लुम खासी। उसको बदन में फोका फोका हो जा रहा है पूरा। दाना वाना कुछ नहीं खाता है, घास कुछ नहीं खाता है। 2 दिन 4 दिन में अपने कमजोर होके वो गुजर जाता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, इलाज किया हुआ है, लेकिन इलाज पर तो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये तो पहले तो बहुत दिन से तो बाहर में था। बाहर में यहाँ पर यहाँ पे तो ये आप मान के चलिए 1.5 महीना से 1 महीना। Katkum ka khubor bayolum layathu bahadu arphotli ki Masi klayap kinsan naga jingpang ka bamla bantip hakasnong Pynthorumkhrah shlong bala subajur bagini ki Masi klayap naga ni ka jingpang Lumpy Skin Disease. Ka sarkar jilla lingba katanat Animal Husbandry and Veterinary kala pintikna ya kani ka Syllad ka jingpang Lumpy Skin Disease ya ki Masi hapo ka Ri-lum Khasi but ya kani la pintikna ru Hadien ya ka jingyo ya ka kaipot le test jong ka National Institute of High Security Animal Disease भोपाल। इस आदमी का लेखा फोका फोका हो जाता है मैया के, गाय उठने नहीं सकता, न दाना खाता है। डॉक्टर तो 3 दिन इलाज करता है, बस कुछ नहीं। दूध होता है, दाना पानी नहीं। गुजरा तो नहीं, बाकी है अभी। Tanat kalapentip bakisnong kibalashakta hakani ka jingpang Lumpy Skin Disease kikenthup ya kasnong sumer, maulingkhung, perdong den, kon dem, Saiden nongpo bat jintu nongpo kibahap hapo ka sning CNRD block haribhoy lempat kasnong rangthong kabahap hapo ka maukarwat CNRD block Southwest Khasi Hills. Kum shibinta bante lakam ya kani ka jingpang banlan na ka jing sapriang ka sarkar jala kalapin bana ya kiti kisnong kum ki infected village ni kisnong balaya bed ya kani ka jingpang Lumpy Skin Disease.